Appen tja Eriollen Global eitur Libby. Nu fer jeg at visa der hvordan du hentar appen av Libby nir av App Store og hvordan du ritar inn. Du byrjar vi at færa inn av App Store og skriva Libby etla Eriollen Global og leitetegjen. Trust av hent. Om du hever en Android sniltfon, så først du inn av Google Play i stegen og hentar appen av nir her. Ta appen henta, trust så av åpne. Her en velkomstsøya her du kan strida inn. Trust av ja til fyrsta spurningen om du hever et lånarkort. Sett i samband vid ditt bokasavn om du ikke hever et lånarkort. Trust av søk efter et bibliotek. Skriva Eriollen Global og i leitetegjen. Trust av logg på med mitt kort og søjane av neste. Trust av fortsett. Appen sender til nu vujare inn av innredingarsøyene til Eriollen Global. Du lånare av bojarbokasavnen og i Torshavn, så velur du bojarbokasavnen av listanen og ritar inn vid lånaranummeren og løgnetalen og i høyre til bojarbokasavnen. Om du lånare av en av hinon bokasavnen, vel så landsbokasavnen og rita søjane inn vid lånaranummeren og løgnetalen. Og du brukar til bokasavn.fo. Nu du kommet inn av Eriollen Global, her du kan låna enskar e-bøker, jobbøker og tøyarit.